V Termah Šmarješke Toplice delam kot kozmetičarka in maserka. K nam prihajajo gostje, ki želijo shujšati, izoblikovati postavo, se polepšati, razstropiti in sprostiti. Zelo pomembna je sprostitev. Terapije delujejo veliko bolje, če je gost sproščen in zadovoljen. Koža je pri človeku največji organ. Pomembno je, da je očiščena in zdrava. Peeling očisti kožo in odpre pore. Tako sta regeneracija in razstrupljanje hitrejša. Topla obloga in masaža s pomočjo eteričnih olj pospešita drenažo. Uporabljamo kakovostne in naravne snovi. Pri hujšanju nam je v veliko pomoč biokibernetska stimulacija. Terapija zmanjšuje maščobno tkivo in stimulira tvorjenje elastina in kolagena. Že po 2 terapijah so vidne spremembe. Obseg je manjši in koža je vidno pomlajena. I have been here 3 times and I like that place very much. I have hard work in Finland. I have own company and I have lot of stress. And when I find this place, I feel that I am in heaven. Now I get few kilos away and it's sure that I come here back. In 2014 I discovered Šmarješke Toplice and I have been back here every year since then. It's the nature, the beautiful walks in the forest, the river, the village, the fields and little churches and wineries that makes this place so beautiful. I forget all my stress and everyday life. Here I come to relax and enjoy and feel well.